هل وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ عليه ظن جل أمتيكو كينا مفلس؟ إنه قلت قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قلت زوني ما أبا مروي مفلس تجهش ما أبا يبور نبن يونجي موليت نبن نوف مولي نبدن. قلت المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة مفلس أمته من أبد دهد رجاء قيامته نفيش خويت كلي وكي هميا روجيت خويت جيرتي وكي هميا زكاة دوي وكي هميا يعني قال خير وخيرات همه تشتكي بس دهد وقت يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وده فيرو يو پیشی بیدار علمه کی. اوه قطعی، اوه باز ببری مثلا اوه خینوی رشتی خبرت گویی بی مالوی خوری. افتش ته همیت کردیم. این در مجبور بدی چه سیدا دی چه مثلا حقی بانو بسفرین تبع. ویروجه چه پارانی نه. ویروجه بس توی عملیت خو. او عملیت باشید که بروجی نویجه زکات اوان حسناتو دیده تاوی اندکو عبد کو خبر گویی دیده تاوی اندکو عبد قطع دیده تاوی اندکو عبد کشتی دیده تاوی عبد کو پاش ببری مثلا که مولوی خورید اگر هو تو يعني حسناتي توی باشی تو خلاص بون هیچ تو حق علم سر بيقول بدي تكاد ني نبدته او خو مفلس بو ابا المفلس خير نمون دي عبد دي بخدنا الحقه طبعا سرايا دهن فيجا او نخش سيدا او زحمه الدنيا تبي همي حق علم بس ديش گناه خود نبی کس. کتاب مروی جواد بین. خیرت مروی جواب چون گناه تویش بمروی. گناه تویش بمروی. جبال خود او دی گناه تویش بود. مادام تخینا مبدأ من و حق من الساعة دی گناه خود تمسح گناه تبع. دی هشت تا يعني باری بود جهنم تو جنان ترید. دی هشت تا نخوشی تو مثلا او عذاب اوت دو دجوات لهتن. أبا بلهم حسيدي وأبا شورا سريع قيامته